Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye-bye. I greet you all. Today is not politics. I beg you all. I'm not doing politics today. But it's the general talk. General talk for all Edo brothers and sisters on social media, no matter what. It's a general talk. I'm not doing politics today. So I just want to let my people know. Those we are running politics together, but I just have to let them know it's not politics today. So please permit me to do this video. Permit me to do this video because sometimes they said enough is enough. You know, when people are doing things and when people are going on the wrong track, you have to correct them sometimes. And those that are doing bad, or those that are doing evil, or those that have made a mistake, you have to correct them. You don't judge a book by its cover. I greet you all. Please let me share before we start. We've got a lot to talk about, but I will not spend time. I will not take your time. Hope you all are doing good. Happy weekend to you all. Happy Saturday. Happy Saturday to you all, my people. It is nice. This is first Saturday of the month, November. So help me to share. Help me to share. I don't know if it's English or it's Benin, but let me go. A lovely Sam. Good evening, my dear sister. I greet. Good evening. Good evening. Hope you are good. Let me just go. But sometimes, help me to share. Help me to share. I really want our adult brothers and sisters on social media sometimes to like when me like wagomezedo waya wabota yedo ni mosi. I greet una baba I say good evening. Wagomezedo me like ni azedo, especially wa agwe yedo gwan, because edo we ukmowa owana boy ukmowa owana boy oni emieso ni yedo ni bumae Runda ni bunwo boyan gbele because eyan gwale fiwa eyan gwale Cameroon eyan gwale gbo eyan gwale nenemi ni ado ahian we eyan mo egbe eyan gboto. But most of the things in wawu ave ezona agona gui ave jima so ni bunivere social media na eni bun edo yan ze but mamie wa eni bunwo wa emo bozedo wa ni mobo buni ni mobo zedo ya gwe iviedo gwa wario sangiedo wa yehwe mu iviedo e mata we ni tamu wa all in the name we wa ge we me view akpano ke e Cameroon o Senegal we do amwewo nukere imugboto e mobo manu wa e mobo ma e mata ma we na ita e mata o ma we na ita iviedo ni zomo Iviedo ni mose. E mata ma we na ata. Umamie emi na gbona Odo we odionwa owokanwa. Waragi ma re mi u. Wena jedo ya goviedo gona yedo ya moviedo rovie. O ma pade ovie gon pade no odo no we wa kai. We mana onu we temi no we kai ni. Ovie gon dedo no we. Ovie gon ve dedo query we. Wa mission wage awo ewe ivie gonwe magido awe wa ya give do gbelegbin especially wa doge because u viene otima no de ya awe a video igare emini na kakabo mume ona ye no ye huwe mume ona we mumo u enogi egun edo ya agun but mamie egene o manevera bia na hido yati owe emine iviedo u goe neri ni no vie sanyo wa egui aveteme no esan ma eme gbezo emini ona ye na mewe okay kakabo da mewe gele no
que no rio viegwene edo ni bungize Angela Ijenoge itwe odionwe itwe temenoge waya wa wese ona ye na megwe ke no zuobo ke no zigbo ke na ri bievedo ni rien donné e ya kuedo yoto emi no si eni ana kuedo yoto ni aze because yan do bege anywhere mani viedo ma mu egbi ma gboto ne ma mu apane gbi ma gboto ne so no rio vie ruin no ya zewe o wa prefer we ni e wa so azedo ni sisi viedo mu egbi yan gboto ne iviedo disgrace egbi yan ne iviedo mu ekemi akere iyan wu iyan gbe ubine giye wa de bayan but ebo ni ekere ni we ke no kere we giye bo no ze we ebo ni ekere but o kama we edo na biye o kama we enene uwo bonyedo izonyanyedo igbonyedo me onu igbo ni magba aje school again ni but we are we oviedo re yan oviedo iyan zedo eni bun eriyan vijian edo na ve bian ivia usa ni bun edo na bian eni bun yan zedo but being that yan do beg anywhere mani viedo ma jedo ya mu egbi maria ma jedo ya mu egbi ma jara iyan de bama iyan swara zedo ado khamu wa we oviedo ayi mehin oviedo no viedo nécessaire c'est à rien qui veut viedo ni on a rien il veut viedo no viedo coin j'ai do coin on se regarde belle beau so da ne ruin ne voyami na do very na do beg we e platform we na wa carré o ma carré e hue ozan e ni buhin e popularity na ibueva e no o ma ga ye o re mieteme odo ari fagboa where re eti wa savage dere onya me maya yo via dokwaro no popular right wa savage but we do beg me no do sunu daivo ifagboa that she was even dreaming when he yar yukoro it is ti wa savage iko ya planning so ugbe soro popularity o me kenonari fagboa gioma o me kenonari o sangioma oni osi eni mena yimiana iviedo wala ho dewu wa hian we saga wa ye do nevu wa ya we saga wena giyene we oviedo sese esuhi ekie ado azebo sote iviegon yikwedo ahawe wazebo imaebo nu wazebo nu wagie ma ni kemi na ho miniti ya gima ni viedo ya gima ni viedo we iviedo ve orian ve menene de social media ya gima eti do ya we we ya dame yo ve zuone so pa magati sevani mama na rien me ni ata magbon ye ba we wazebo ni ma wazebo gele we do beg we eti mani bun sun agbele boya agun do sun agbele boya agun ori ove do akamu we gorie do never we gun ori ove do kama we zebo ya gun the next thing we our beg wa fiwere o wa laibo o wa sun aye bogun before you know it 1,000 say enaemi no gba uzie do ta ya mu egboto eme social media na ye na mi we odori o sangi edo in a different way ona do mi oga odion we social media odion we oge ibege video whateme ibege video we uzebo edoze ya gon and emi no kekeno wa video na teni ho onda emi bona agon kan edo we umaka moria bo we toriabo o wetin yen dole boji iku abungberu won me aro a ibeke ihu o ma hu o be social media ikpi ama kpi a be social media eni bunwo
Ugbesoro e ma bona keke na lu enwa. Especially e ma bun. O promo bun gbe. Otenogan ko buta. E ma wa bun na miewe. Iya o emiu. Iya o emiu. We ma ga o emiu. U a rien go via donner wo egwa. Zedo ya go egwa. Egioma do comment we. Ibere omobungbe edoze. A o gwewa. U weri edo wegmedo uti edo. Edoze. Egbe mi leri oni. E ma no keke na follow no. We o ma no ma ati do tuni we doze po me begu wa. Ige mani bun. Ige mano bun. But ugbe soro. Ekwe mwima eso. Wa egui. Ekwe mwima eso. Emi na reti ma so ridwa uwe social media. Emi no gba. E social media ma kawe. Na ya mweke na kere gboto. Eke na tiyo wane. Atiyo de. Evo na kere either good or bad. Uji e prestige. E ete no we. E donia ima kere. Mobungbe noge. Uese. U eke ni makere ni. Okeke vene bori uji ni ma. Okeke ni ma ni vye dote onji egbima. Vene bori uji ni ma. Otekeke ni ma ni vye do. Ni ma onji egbima. Ya uwe e social media na. Ni ma gelete ya atena do mush sayo. Na te ya miewe, adoya agbina, adoya saga egbe, adoya temi no ma keke gine egbe, ona ewe ya mweti yenere, nokpe ewe ya mweti yenere, wega dogela wena we, giala deso edoni, Baba Kingsley ituwe, ana wena do la deso edoni, we, ema waro ni wakele mwigo la tia we, wagiaya we tiene ye Nigeria ni, e ma so ni bun ama no weti obiera vi jouer u do ba we o vi jouer pa e no e obiera we wa do ba we o vi jouer pa e no e era pa biwa o vi jouer no e era pa biwa u da we ma ki ni jouer ya do wo ha bo we ga ri la dia de se la video we i do ano mweti enere mwesienere ikbiaga ne tiene ove tiene nikbianiro edo wo ofiyen ye momo oku ofiyen ye momo o si ogbeso ya bi agi pie so be social media iyan bi ane tiene ya ne siene ya ne CBC iwa agie we mo mise we mo me we mo miyo we ma edo pa ke kan ohu ebuwe. But when you know we ya rue la video, ya no ma we ya mweti yenere. Mi no gba yedo. Mi no gba. When I to bu we do get DNA or we do surprise we o manu we tiera ke gbo momo omo bo ade. Yon bi we, yon neko we. Yon neko we. Yon neko we. We amado ya gbijua. Ou ya gbijua. Ou ve fi jua pokpo don. Ou ve fi a ou pokpo. Ronda ou we kian riga o we. I oni yerame. E ou we kian riga ta. I oni yerame. E ou we kian riga ta. Wala wo. E kia iwa mwemi go. We do mi ma so be social media nanya. E gbo era ga oviedo. I je ga ovie ron. Egbebe ne mo kifesi jeni. E mo kifesi wiji yon vigbo no. But ama mie unu ededemede. Ve mo kifesi zigbo. Ubege. Vonsi no manaze ke nije kere. No ya ve tieti je bagbe. Ronda emani bun brove social media na. Ni kwe oviedo yeye. Era oviedo ije oviedo. But il y a rien qui fait aucun fagbo avec social media. Il y a do yedo yata. Il y a do yo il y a do ason azedo. Ya temeni. Walao, il vient donner mose. Il vient donner ya yo. Il vient donner godo mi godo. Il vient bo ikwe kawe, il y a nyado re, il y a igodo mi godo. Ni mani vient dodo tamia, et vi no igodo mi godo. Et ni vient coin, gido lui masse, et egi nihi. Walao wuhu. Walao. E uwe biomo.
ina do re video no otenere no gira uno de odo leti but ina mi geso wo ege no bia no teme no ho na ya bi no bia na ya arriva so otima no ho na owa mo bia bo wa ne tunia na tagin ona kin egbe bonye ma oe no ho ni eri yo wa tagin ma be ye ma oe balo no ho ni e bo egba ro wa si je ma be egbe ye ma oe inyo wiere no ho ni egbo egba ro wa tagin ma be bo ye ma wo yin eyi so ya zon da egbe o ma jogere no gbe wega jogu wenu we gbere no gu wenu we ka gbele nu saloe we ma o eni e ma so di ma gbona o ma mi ijo mo no ri bi e no na ifili bi e kwa un e wi ijo mo ni to hun mi wa go egbi ijo mo be ri ogui o hun mi verere emi ameno wa go egui o hun mi verere ijo mo paro no so vie ai o no ikpe ase mo ai ikpe abandone mo ijo mo ile do ni mo se ikpe abandone mo ijo mo no receive ai we e money eyan bi an yin ma nya wi ijo mo ni egbe ma gbane erere ro a ve gwe gbo ma ve ri o takpen a gwe gbo ma ve ri o sorunu oga hoen oga okoko ogwalivie o awa kian do mo bi okoko o ijo okoni o tu yo ture o so o ha yo hare va na wo age muyomo ama iwe o managbon no gi khane we wa vi wa du wa wu we yen we gbo ma ve ri oni egbe ma gbane erere kiro erere ro e depression si emi ni bun ma ve rioni ado ya gudo attack me the mon we ya gu yan attack me the mon wa ya si Ọlọ́run ma were gbe jin agbe because Ọlọ́run ma ka gu yan ne Ọlọ́run ma gu yan ne idobo gu yan ne ifagbo gu yan ne oni emi ne boti e depression emi ne boti e depression e ri ni hin Runda oga ame ovie Tokyo kpani 17 years ago. 17 years ago. Era vije yame this big shop ni anahiemi. Yame big shop ni anahiemi. Udame yona. Ovie okana na do bie. Ohi biona bie. Ona when ona tiari oba weni ya do mi omo da tereri yemagba. Iyama zejo ona tiera vije wa miyomo ereri yemagba iyama zejo iyama owe owa ono no ya kuyokure iyama miyomo wa emi no ona tobo ayuko ona ya pin money gbo so o ma no wa kana nya we eri oso misen ayowa wa e to bu wa e de yen na ga mo miseni gi yon to biyen jota pia ya gbeli yan wa o ma na wi yen fi o wa izo bo wa po pe wa fo se wa la ho e mo ni ra gbon be tene na o sa lo bu apa emi ni akhian be tena ku e o mo ya no meje a gbon mai ugbe soro e mo neje a gbon ma fe ni buni neje ovi ohana na to boy ona wa yu ko ona wa munya bi ona wa pion na gbe wa ogbalegbe na re yan na mu yan ri mu yan na mu hui yan ri mu hui already kamiane e record ni ro e telephone ko yan na tapela ne yan na do dan me o ogbalegbe na dan me dade no ke ka we wa do miyan mo so unu ri no o ma no ri to boy ni we e ma ni buro no go alomo no ma mi omo bie oh
John we la wo baba lao garia be ni noria be garia se ni noria se ga we woni rami agbera ba be ni mo wala ho agbera ba ni mo lao wa ga we woni ijabo na ho keke ga wa ga me jabo wa ga agbera o me ke no ni se ave gbera ba ugbe soro uke mi yo ma we wa ika o ka o geva o gia aike kawoma o mana ton ewu mo wala o na mi na aguji wala o pukeke wodion we wala o wo wa ga change mo wala o wo wala o so wala wo iviedo na iniguale DNA ahwa iguale DNA but so pan we no huo when we no dame bu we una doge social media na ya fe ihuona do buse ni ga agwale DNA wala o magbera bani ne wala ho ebe ne do aya ma ahia iga gbina ji wala wo wala ho agbera bani o ma teme o igbo o ma gwa atase o hewu wa ga forgive mo wa ga wala ho de wi de ro e ima na ohia ri o ima wa be togima but ugbensoro okeke ni maniviedo uga muemo ma ta ukpa uga gita ukpa o mani mana ho ta ogiefa ogi anoro yari budene ukpa mare yogi yebege no yari oja ni ba kuwe oni magi kanwe we gireba wala ho edowe oba yo mo gbagbo fin wa la wo mo la wo teme la wo agima me khijabo la ho ime la wo so emi no down the social media na ya fe we edo bege ebe na nya otima no kpia edi mo fi I forgive you we umami edenuwa agun we no tun no rijo bonwe ina ladian ina tama we but when are you una ladian na attack me but we ma no ri yeke mana we ma endi mewu we mi egbe nevedo but ya ima me o ma no do agun anyhow and ya take ni na miewe we to bu we wa yo bodu hunji ujo bon ya du hunji bon me a describe me ina describe keni me na mi wevedo ve da 2018 we to bu we wa yo bodu hunji but ima gu we gontene I forgive you because uladia urovio rijeme urovio inyorivi me enini okwa gbeve social media e ki ati ebone moti agbera gbije tie eri me ma give ni la social media ije me ma give ni la social media ivi me ma give me tema ma give iga gume weregbe bon o wa woni oni emi ne no owe mani buya mu me the social media na where ena ma amate koki mani vie do verio mani vie do na ri mo jise ibi jo ba love ye mani vie do igue ima ya love ima ya gue mani vie do igue ima fi oyoto e de ga gbe ti matiere egbo imati lava tuwe e dandoga ti la mogun ti ene I bego teme ifie wo ti ugbeso o ti la iwe I oteme no kona o ma mi ameke no kere eriye mani but when mani buro of social media na we ho erunu yan e ba ni na ho mo ne wangele koko rather iyaga mi o mani anti yan mi good morning iyaga mi o ma no ti yan ga mi good morning ne e social media na managu mani ruwe baby ma begi ma bege ni bu o ma no di o we na re platform o ma mi wo la platform we iyegbe o wa ri we ida o hwe no o ta no nuga tu o tu okunu tu e o nuga ti re egbo ene o ma mi ihu oba ni bu la platform e da de ni bu we age so iya ti eke good evening we wa we ti e na eri ate yakoki mani ri edo ihu edo ti yan mo ho ihu do tinya mo jinya mo nyime bo we wa ge social media ya na do ye nyaga agi mi okpa ya sokpa teme no ge open we se je no ge we wa go ni we go
Emi okpa ya zokpa. Where I don't when we do selective we beso egbe iwu we. Area ya nyi. Wagi anyi se. Okay, ezo se va for 20 years. When mi okpa no hin Osebo se na aku. Osebo se iya na aku. Ose nuweguku. Omo se ove. No be osi oe. Unwanegbe. Ezo na dore. Ezo gare. Uhu vien uwevo no se weni mudiaji. Uhu de no mudiaji. Dege lese we ose aku. Iya e aku. Ezo dosu nu nevabu we. We tobu we. Hu vien no redim center no mudiaji. Uga uvieni no mudiaji we uvieni no ya support on na why ti o no ya wa dolo no wa evani gwini we oma but ona imie we odoka ma we ne we yen de babokpa we to bu we no here group A ni we ene we information we no guyen no a group B o ma receive o ga release e my group C eri ma gbonaje Eri ma gbonaje. We tobu we no a group A ni. We hene we. A group B ni. A group C ni no here because a group B or here the middle. Information who we no go group B. Or so be group C. Information a group C. Or so be group A. A middle finger. Ma bemi o manora de seleva o gbetino o keriano o eti yo bon la lu won mi o hu yen ma la lo yen ma hu mi emi we but we to bu we do a surprise we emi ya ni ta lo e o emi no sunu ba ina mi e we ona do a he fi apa e no do a he fi apa e gbo e yin be do ya tama e Egbo yin obe tama but o mani yeve ya tama o e ko give where ye no na eri mi ya yakia magbona o si eme social media na mu mi ya ve go because e de no ti ma ge keti re no ya latian my dear sister Kate e be George o mare gbe me e be nu we ya la je social media na ma ama emi esi o we ga awu po gbeso ya re emanu wa bo egbaro isunu ye ni omani but omani ye kakabo no gbeso wa bo egba te drama teme ala dia do awe incantation ora kon na mi we emi ni we to bugo we wo wa o emi no gba Uda we to buwe ma dege o manu we tie bona ve na o eti do rescue we va hue only about ye your friend today might become your enemy tomorrow. Your enemy tomorrow might become your best friend today. A social media na e do pa kere only enyo pa ni meta every time where mana ni kedore o heke we ma mwezo wa gi asi etan wa gi ati agbera gbije yo wa gi ati agbera gbera yo wa gi ati ebo mojo runda we e boy eri me no kwa veru we no kwa ya ti do a oviera vije e boy jime no kwa viju we no kwa ti do a oviera vije a ye na mi egbede na hwe wa gi ati ogio na mi we ogio ni tagisi ana gbalo ana si eto arara that e de na hwe we a riangi do bozo o aba o do a logo na bozo runda we fi obegbe yurune we mi khone we mi khone o heke vena mi we da do relatiani mu mi no ri khon we latian e mi no ri khon we mu latian me no mo presenter analyzer na gbe me o ma mi we otemege keti awe video i ari ebe yati i ya gwa vie video no i do ata lo eri ma tona se eri tona se me ga woni ti ya asieme oh otemege lolo i do we lolo emi na na nu tave na umata se i ga woni ti do ya koseme the biggest problem on social media na analyzing each other video we wo hu
ugbe soro emie soro no ahu omana gwe ya o fise oye ho uweti veri eba ne tukele yata beravani omami iwe umosodo gwaye mi no manita omami iwe umoso were gbedori analyze emi no manita emi no gba emi na hido ya create a problem eno a problem inifo esa dorime arioba megugwa eteme ni bun iyan je sadari oba iyan because eso vega ewe hi mama mi hu eri ono eso vero ekie ado asaga egbe na mi no gba ri edo mi no gba oye na mi ewe e ma ni ro wa ni tegi magidi iyan do agi ma 20 mi no gba wala ho because he don't get or tell me no be akpa ati come dance when anya e do okay we video re because he give do agwe mani rewe bogun e te mi no gba we o ma no rowa o give do agwe mani rewe bogun give advice mana te keke na ti agio de ma e mani rowa we give na no a privilege we boy mana give no we mie o e bo be boy mana ni mane bokwa nini ote keke ni maya amari mae dego mari mwe de na kwa gishenya monika mo story okpari de no ai mo story ni no ga itane me do we eri ya ta eri okeke ya do tongo mi mi no gba o teme go di owe odo mu ogere ido we yi ya o iwatane ya wa do kama we eri okeke mi no gba a were gbe ya create me bani il y a de wagi ma stopper ou bobe a rien lana wagi a stopper na create problem yoto e problem no we create na we ma ke no vi wari e de na hwe we ma ke no wari e de na hwe o bu eti bo vie Jacob va hwe e Jacob no we ro vi na ve no pe o eti ya na yo boy Moi no yari yobo no moi no ya ka move we iyo vineri jobona no mana video no we ya ti agbera gbeje no ya fi la jon fi o ma vie we remi no ume ona wa ti ni ra mo na ti ni je mo na ti we ni ra o we ni ju we ai no we a o ma no giti e boneru we no ho ati ni ju we no ho a we a do ku no do no we ari jobone o mo ni we when I swan bien a careful. Eke iguale diene, we magba ogo gwen orowa, we guale diene oro mona bia ye webo. Oni enye hue. Il forgive on roviera, on rovie, on regbene, ina agie. Igie. Imi eve 2018 vijowa. Imi onti wege deko emi ya amata social media. Ima mwe fesi mela jan o mami iwe wage borunde family me eno. Eti moha imu anybody. Eti moha eti me ni mule ewe neve na gbonbege The whole of my community all vote in a Dennis Denko Idausa. Egbe ni kere, egbe we wage, egbe ne kere no. My cousins, we are more than 200. Cousin no, we are more than 200. So egbe community very only no he do vote in me or twoya lakpo, he do we wage. So I am a wage we any temeni boom. Mais il forgive adolo e mayagije ibe bege na nya wala janwe wala wowo e ma no offendi wa mu o la pobe e ma o mama gi kane we yen ne jabo wa ya bien jabo ne dagbo we mi enata no salo bo mi enari e de no time ba we de nu we to bu we mi enari amo to me. Forgive those. No, you offend when.
O ma no rive do ne jabo wo buwe. We ya boy. Nu we mi ena ve mi yabo. Wo be ma ve dena hwe. Ivye do ni mosi. Wala wo. Wa mwezo fwa. Kie we mana gido saga umi efiwa. Or umi because in beg anywhere. Amana gido saga anybody. Ami efiwa. Ami yari vai. Ami yari vai. O. Yang wina. Yawe black job. E cleaning yari ma be black job. Yawu bae. Yawu bae. O mami we umanagi create chaos in every social media. Agi yegu we gwan. We mi no gba. Nagi yehu emu. Yage video ni share ranya. CNN they are talking about Bini Bros. But me why mani kenene binire iya ya kori egbiyan the social media. Wega iga gbele ya ye Google to abege on this one say this one on where you eguya eri no pa wona huya eri no pa wona ye puepue e na ehuemu nana mi we adesu edoni makere e CNN gbele ya ye news e BBC gbele ya ye news e ya fun Google ba. Benin Kingdom is a well respected kingdom. Well respected kingdom. Joan, gaye dameo, o salobo agbensu o ma khaveri yo. O dameo na. O ma khaveri yo where he must confess. O kon e ko salobo. Ija bon move on. O ri confess o ma ri confess o kon e ko salobo. E ou wo riari e judgment o rene. So kman ye ne jabone. Eminore babono, forgive so that ye shall be forgiven. When man arrive jabo, o kowe kosaloboa. Ruda a confession we gualoni wo boy, o mana mi eri ni wewo. We mo uni wo mana arrive confession iladia, we ne jabo die. Wo arrive u. Without one, maybe without confession anywhere, we forgive it because o mana gido confessi. Nueve de na hue. Ume jabo die. God forbid de mina gido sunu. And that last moment in it, Wayaka Mwakaro Salobwa Wayata Mane Managbo money de confession of anybody. Believe me, Mane Managbo, my money de confession of anybody. O Salobwa, only de confession, or Rima. O Salobwa, no Jagbo no Jaimi, only de confession Rima. So kman rido ne jabone, o mana rido ne jabone, ou hene we, e miniye ou ni bo rion reni. O be hene we, o mukba muwe hene we, e mi no gba, e mi esi, e mi no ma, o ri no ne we, yi jabome, ou jabon babare. Babare, o ri confesso, o mama confesso, mouvant. E rio mi janji keke no ya abiyefi. Ruda uwe salobo na one judgment. When I got confession, then evanu na we abemiko. Evanu we na fi ogbeviji. Evanu we na offend salobo. Emu dia confession anybody. O mana do confess ma we de na hwe. Ana hwe iro do ya we no so niwo. Wa imieu. Ero. Ugbesoro ta nwa agbera mi. Anwa unwa agbera mi ni. Why would you confess on anybody? Forgiveness is forgiveness. Omana we yabome u yaboy u bawari. Where I got confession. O sano kumanya u wegihi. U wegiha mama ni we wo salo bwana do confessima. O salo bwana confessima avec koko. O salo bwana confessima avec koko. Me o saloboa we o saloboa. O ma ladin dagbo ya bo me we confession we ma degi we confession we koko kedere ade. You don't know. So wala wo ire do wagi ma muje ye doni e doni makeregbe.
Eki DNA. Where tia bono ma ya mudi eba yetebu. All in the name of monetization. All in the name of monetization. Kenata kenamata kena. Ugbesoro ehu wa omume ve social media na. All in the name of monetization. Area me mi mane yo bo uwa gbona. Uwa mwe mama. Uwa ta. 1 year, 2 years. Ugbeso 5 months, 6 months. Webo. Because a topic in your riva enue. A topic in your riva enue. Uwe omanu we temoe. For the past 6-7 months. Omani on riva enue. Omani or riva enue. You are benefiting from that person. When man where the topic yoma, that person is the one feeding you. Niye botonona. Omani o hirieva enu omani o eple uwe. Mini wene no buwen we ata magbon. Witati we manariye mo mani ba ni yata. Umiera e. E Facebook uri nya o inwinu we. E monetization nya o e fabriku we. E monetization ni o e fabriku we. E omani nu we sueni e degbe. O e topic we. Or show where omani or a bossy way. That person is your boss. You ain't play where no campaign. Who were his your money ya campaign yari vai? It's just the same thing. And bame mi nave politicians in ave u. Nave you to rimanati osho besa. E u were u le loma. When I swear you my dene degbe. Oh, so be where they tell a lomani. Only a man having a money boomer. Oh, man, you're giving a plow away. Ruda, where man are swing your money, who can me by who might see your money, who me by a Facebook where monetization where bigore. So when, oh, yeah, I'm working a donor. Why do I kill do a maguna, do a kiss enough for? Why dog and or ego no swe? Ego no buri. Only where he focusing. So the one where you focusing where he is enough one or one figure. Then where was is where I do me here, ude magi here is enough for do dege because it is enough for rigore. So any social media nahi. Uga temo ma una continue every day. Or show where magmo where a true money or where I made a day. A true money. Uyamira day. Where they go bagua. They said ya change a topic. Where they said ya vetero nukere reka mario bagwe urukbarewo ni kereo. Ukborewo ni kere. Iyama me iyamogba. Where they said ya fie topic werie. Egu wani bufi werie. Wamanagi sagane. Gwale diene. Aga dogo guwe egboe owe fio bogbe yuru when no see no na dame we ihu ala dia we iyan gwale diene mi no te gba ni mani hu mi no gba ni hu no hodo la dia we I gwale diene mo diene re we no hu we to bu we ihu ni bu we ronsi ovie Fela Kuti no dion Femi Kuti o mi son me e de no we DNA o wo pa bi o me ha ni bu won mi seni o me ha bi ene e de ne Femi Kuti we DNA e de re obere e we u won me ha no wo na bi ene e fa o rin bo u po pa o rin this was something of 4-5 years ago but you ga kokinya you ga pay school fees we ni ya ni o we yan kiyen bo yen na wa fi igbe soro ni bu we na ga ope ona ati oku owe igbe agia oku owo na oku owe no pa bo we to bu we ma de nu we ri yo wa do ya oya yo boss ero wa bo we gi o ma we criticize o ma we mi no gba e do wo ku ofin yen ye mo mo e mo bi o ma we o ma kan ma ni bun o ma kan ma rokpa
Degbe, DNA. But when no DNA, we vio kwa yowa. Huh? If you work here, nini ki soon bok you fege ye doba. Ekina ya gwale meni hi. Egbo wega dogo guwe dena kwenya. Egbo manu wewe ka guwe biana. Maybe enyo me nyanya. Why we do ta we dena hwe? Because the DNA of Africa no man no mu dairo. E DNA of Africa e mani boy oni ya mu dai. So mani via do heke ni magbene gbe ma yegbe. Wa gya ya we me wa gya ya yobo isi ebi no ma heke gi egbe. Mi no gba. Mi no gba. When I retire my magbene we mana ri ese udo agwa lo bogwa le pastor gwa lo henu ati ewe yi wa we imina ni mina no de abi o wana kwere na bunu eyegbe social media na mate keke na gwe egbe gwa. Everybody mind their business. Social media na teki mind your business. O mama na do report ma we kama we yi topic ne muladian tamagmo we gemi no sunu ukpu we nu ya mueladian ukpo we o mani na do bobe mueladian as far as platform we anate topic ni te give e right we nu we do ya agwo mani gui because mani bu mi ni bune eso ekwebe yari telephone banya ya ati omane no mwe topic gioma we yi wagu mwe topic we gioma na wagu we no mana ya ate topic we social media na o wani bonado e ukpobe ahian la na biedo ukpobe ahian la na Benin is known all over the world. Benin is known all over the world. Amate keke ni manirie noke binire muje doni foa. Amate keke ni manoke binire muakpane do foa. Amate keke boya return da demi ya ni afio evedene na eruno anina ve momoti mani yimi no jewebu oguname omo eno oguname gele ogbina nedo ogbina ye mati fatina ancestors ogima egi no vedene na ogbina ye mati fatina, and which they are all coming gradually. Okpani ya return iwederio vi me ya Google the what he what half a billion pounds or what. That one in Nikata Vederio ni during the time in Maya Agwe Governor Gwan. Nikata Vederio ni University of Scotland Abedi return in 500 pounds, 500,000 pounds. Or when in what? Obana Kavini return in 500,000 pounds. Or what? Egbemi very oni o te keke na imani via doji the social media na where if you do yan eke ni e mani do emi yan vio wagima do agbin na yo wagia do agbin na yo ni ami na return emi ni re oguna mi ogele gbin na ye ma ti fatini eyin mi no jewewu e mama jere me jere. I know his what. Igbina no gbina. Oviere na yawe one man protest. E da doge ya na amwe signature jo. Ne mi na la arioba obo. E ma preserve. Egbe iveri oni te keke na ti a mani ria doji. Avec be iveri oni e mani simi o sege ne do. Emani mutunji edomu onte keke drama ni mayado a creative social media na gbe veri oni amati mani bi edo ye gbe veri o wala wo wala o
We are a color esonya, a many color of yemani bunyeme. Emineru wegbe, a color do tiela jan do ta ye platform uni we iwa on o, area wije wana, area wera wana, area wetin e wana. Mi no gba bi edo wala ho. Ave color na wa ogben so wa be gbere yin bo. Mi ya na wo ma se ata. Mi ya na wo ma se ata. Iya ya gie wo hunwo, awu na so iya ya gie wo hunwo. O wena hon iya ya gie wo hunwo. Emi na ya mama mi ma eso ni bun, emi ye anything. Mi ya na wo mie awu nuta. Wo gwa ya create a problem ifun ya na. Na social media na emi ni me mu we. Wangagi a presenter wangagi wose. Wangagi wose. A presenter to presenter friendship wa don yo wala ho. No fure mi na are social media. Presenter to presenter friendship wa don yo. Why it yegbe? Let everybody mind their business. Maybe ofure have a haro. Ofure agaro. Where a friendship of 20 years in ya or destroy. Because ama luerere. Ama luenwe. Ama luenwe. Ugbe soro wena ga lelo ma una friend oma. Oma mini we oma nu we friend ni ondo mare we dena hwe. Oma possible a marriage in your relationship in oma na we work out. It is left for you to move on. You move on. You move on with a life you were. A relationship in manner work out. Na gbegbo ajiba na vedo ya go ve social media. Emi ya amula social media. Emi ya adota ve social media. Emi ya atamoma. Odowo ame yesegbe ai. A boyfriend and girlfriend is segbe ai. Eria mak bona lahi. Mi na junhie. Mi na ve vieba. Mi na ve soji. Via donimo se wagima mi ya u. Ni mani budo ya talo ve social media. Boni nyane nebo. Iya tale nekbi ya ladian veri oni. Iya tale nekbi ya ladian. Mane kui ma wa u je obungbe wala ho wo ukpowe ave dena ukpowe o dena wa ga take be ma musayo hide yourself, hide your personality. Oga hon we ma mi won me la lo bu wa we la din ba e ka mi we jo wuzo ya bien ne mi ye ne. Ogo me kono. Eva ebo woma etaloma. So let everybody mind his or her business. Eki ama wesa gana if you are. Eki ama tie bonek bomana if you are. But at the end of the day, aya mujek before. Omanu wetie bona vena. Akwa ga hivere. Eso ga hive sununu wene. Wene do akbiku. Ube pepo omani. Ema mi ja ogu wabo. Oye na ke ma baba. Ema ni ja ogu wabo. Oye me na do age eki ma baba. Eki ama ense. Eki ama ense ege ni bugihi. Oma guegwa. You can choose not to talk. Who that then Timothy gume because he go it video. Ima reply. Eti me meni hiata. Ima reply. Because I choose not to live with drama. I choose not to live with drama. I choose for people not to know me as a dramatic person. Where I am a dramatic person, all love for people to confide in you. Confiding in you meaning where all do I love. E make do I take me mawe. Because here anywhere, e mi kereke sunu.
Ou a do gbele la dian ve social media. Ou a do tale ya la dian ve social media. O si o ma we ni. We wa nwa. E bizugbe, e nyagbe. Move on. O ma mi we tu suwo. O ma mi we tu suwo, usuwo. Emi ni sunu ederio. Oh, Baba Newman, itu irame. Oh, me Baba Newman, na iye tiya ya tiye mi ya gume gwa. Ina wa we na overlook. Ti ma mi ni ata. De ti ma bombu ni a explode for ave the next day. I want a bombu ni. But ina ko nwa. Till today. So area ma gbonaje. I see I create a problem. Tomorrow I might be of help to him. Tomorrow he might be of help to me. Area ma gbona lahi. Area ma gbona lahi. E doni kheregbe. Ni manivia do ana do agbele gbe ma wa. E doni kheregbe ni manivia do ana do amu egbe ma gboto. Where if do aga go on social media yana awezo. Yana agui. Why ni buwa wala wo. Why ya comment ni vie ko egbene yo. Why ya comment ni vie ko egbene yo. Ibi gboyan gbene mi yeba. Ibi jo bayan gbene mi yeba. Eso egwe yan ve sunene o. Ibi ado ve sunene o. Eyan ki gbene yo. Eyan ki gbene yo. Iyan igene wu wazedo. Iyan makiyon. Eni ori ve do aka mu gwa wazebo. Ni bundo ya ve adejiyan bo. Mi wa yan ki wane ve play the comedy. One in a bigger platform. Ime himi wa wala wo. Anybody when I said dona ya awe saga or una ya agua magua or mana do kama wewe zebo wareze jiai or tagia iyan rije iyan rakevakba we ya age platform ave bloggers so iyan we via do beswene iyan rigbene yo that imani via do oririe kwege Nigeria iyan rita Iyan we manivia donire social media ori ekwege Nigeria. Vi gbo gigmene. Ekeni ana gbene da de platform ni buni vi gbo na igmene. Igi via do ori osange Nigeria. Iyan ni muemue. Ivia do ori osange Nigeria wala o. Evani ta seve dene na. Waya wa wesi wala o. Wagi abanzo. Ukbowe odina. Awase itu okbia itu oho afian gbosago waro wala wo teneni kbia wa moesofo normal be kokovie egbo o me risi wazo obo edo we na lerun na mama we na tie bona so why zo obo wala ho awase wa kin wiye